Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kane itariki 23 z'ukwicumi mu 2025. Ikiza ca kolera kiragisibije muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuva mu ntango z'uyu mwaka hamaze gufatwa abarenga 50,000. Ipare mu Bufaransa, umunyarwanda Sostene Munyemana mu masaha ari imbere aramenye ubwo yaciriwe mu rubanza yunguruje yagirizwamo ivyaha vya genocide yo mu Rwanda. Ibisata bine vyo muri ONU bijejwe abimukira, abana, impunzi n'imfashanyo z'imfungurwa birasaba amakungu kwitwararika vyihuta ingorane ziri muri Sudani. Tubafitiye n'igikino c'urunana, aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Amakuru no musi tuyahere muri Amerika. Igisata kijejwe iperereza ryo mu gihugu hagati muri Amerika, FBI, kivuga ko camenye umukino w'akamari utemewe n'amategeko urimwo abakinyi b'umupira w'amaboko bubu n'abakera hamwe n'urufatangane rw'urudandazwa ruteye kubi n'amategeko ruzwi nka Cosa Nostra. Abantu 34 bafashwe harimo umukinyi rurangiranwa w'umugwi wa Miami Heat Terry Rozier n'umumenyereza mukuru w'umugwi wa Portland Trail Blazer Chauncey Phillips. Umuyobozi wa FBI Kash Patel yavuze ko bafatiwe ibintu bibiri bitandukanye ariko bifitanye isano, ibintu bitangaje kandi bisa agaciro k'amamiliyoni imirongo y'amadolari. Icaha kimwe bakekwa ko kijanye no gukina kamari hakoreshejwe amakarata y'ububeshi, ikindi kijanye n'akamari mu nkino n'imvune z'ububeshi. Ingwara ya kolera twavuze jo mu Burundi iragiramiye kandi igihugu kibanye ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe MSF muri ico gihugu rivuga ko abamaze gufatwa barenga 50,000 n'abarenga 1,700 bamaze gupfa kuva uyu mwaka watangura. Mu ntara zigeramiwe harimo iza Kivu zisanzwe zirangwamo intambara, ivyo bigatuma kugwanya iyo ngwara bigorana cane. Navuganye na Dr. Jean Gilbert Dang, umuhuzabikorwa wa MSF muri Kongo, yatanguye ambwira impungenge bafise kubera umurindi iyo ngwara iriko. Igitigiri c'abamaze kwandura gushika ubu kigeze ku bihumbi 58. Ni kinini cyane kuko turavye muri kahise aho twaheruka kurenga urugero rw'ibihumbi 55 hari mu bihumbi 2017. None inyuma y'imyaka 8 tuja tugeze ku bihumbi 58 kandi umwaka nturahera. Aho nyene kubera igihe c'imvura twiteze yuko ibitigiri biduga. Nubuhe burere buguriye mico kiza? Mu ndwi ziheze intara ya Kivu niyo yari igeramiwe cyane, ariko ku ndwi iheze indwara yarateye no muri Tanganyika, Kivu y'epfo, Kivu ya ruguru, mu ntara ya Sankuru. Ariko muri rusange intara 20 kuri 26 nizo zirangwamwo ico kiza. Haramaze guhitanwa na kolera. Kuva umwaka utanguye hamaze gufa 717, aho ni kuva mu kwezi kwa mbere gushika hagati mu kwezi kw'icumi. Ivyo bitigiri kora binini cane, niki catumye ico kiza kigurirana kuri uwo murindi? C'est une conjugaison de facteurs. Il y a les facteurs météorologiques notamment. Hari bituma vyinshi. Hari bituruka ku kirere nk'imvura. Hari nuko kubera uburyo buguma bugabanuka ku rubuga usanga abafasha nabo baguma bagabanuka. Ariko hari kandi n'ikibazo cyo kwiyunguruza. Nkuko mubizi intara za Kivu y'epfo n'iya ruguru muri iki gihe ntizoroshe kwiyunguruzamwo, difficilement accessible aujourd'hui, que ce soit pour les patients, que ce soit même pour les haba ku barwayi, haba no kubatanga imfashanyo. Tukaba dusaba abakorera muri ako karere bose guhumuhora abafasha kugira bashikira abarwayi, hanyuma abarwayi nabo bashobora gushika kwa muganga. Aux patients d'avoir accès aux soins de santé.
hari amakambi y'impunzi arimwo abagwayi bakorera? Yego, hari kambi ya Konga dufashamwo turi kumwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ubu tuvugana ico kiza kikaba kitabandanya kurandagata. Niki MSF iri kwirakora kugira ico kiza ca korera kirandurwe muri Kongo? MSF irafise imigwi ikorera mu gihugu cose ifatanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. En collaboration avec les équipes du ministère de la Santé. Et depuis le début de l'année, kuva mu ntango z'umwaka MSF imaze kuvura abantu 35,000 barwaye korera, yongera ifasha guha incanjo abantu 22,000. N'ubu tuvugana turabandanya gufasha muri Fizi na Baraka, uturere two muri Kivu y'Epfo tugoye cyane gushikamwo. Turabandanya gufasha muri Tanganyika na Chopo, ariko nukumenya ko twigoro twa MSF twonyene tutazoshobora gutuza ico kiza ca korera. Nico gituma dusaba abandi bose gufasha muri urwo rugamba. Les autres acteurs également à se joindre dans la lutte. Uwo yari Dr Jean-Gilbert Dong, umuhuzabikorwa wa MSF muri Kongo. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yasavye abasomambike biwe biburaya kwemeza imigambi yo gukoresha amafaranga y'Uburusiya yafatiriwe mu gufasha ico gihugu kugwana intambara. Mu kiganiro yashikirije mu Buruseli, Zelensky avuga ko ayo mahera azokoreshwa mu gutuma Ukraine ikora indege zitajamwo abadereva n'ibikoresho vy'intambara bikoreshwa n'ubuhinga bwa none. Iyo nteguro iri kwirihwezwa mu nama y'ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya, aho Ububirigi itunga ryinshi ryafatiriwe riri buriko urihweza ko iyo ngingo yemewe n'amategeko. Zelensky yateye utwatsi ciyumviro cose cuko Ukraine yohebera Uburusiya intara kugira nabwo bwiha amahoro, avuga ko ico ciyumviro kitoshobora kwemegwa. Umunyarwanda Sostene Munyemana yaramaze imisi aburana urubanza yunguruje yagirizwamo ivyaha vya genocide yo mu Rwanda. Ararindiriye kumenya urwaciwe. Urwo rubanza rwasozerewe kuri uyu wa kane inyuma y'indwi zitandatu ruriko ruraburanishwa muri sentare isubiramo imanza i Paris mu Bufaransa. Uwo muganga w'imyaka 70 niwe yahawe ijambo bwa nyuma, avuga ko ari umwere agaca asaba kurekugwa mu gihe umushikiriza amanza we yamusabiye gufungwa ubuzima bwose. Ni inkuru ya Ale Majesté Barenga yari muri sentare Paris. Urubanza guno musi rwasozerewe sentare yumviriza uwagizwe icaha. Mu majambo yiwe yavuze mu ijwi rituje kandi riciye bugufi, Munyemana yafashe umwanya muto utarenga iminota 15 avugana n'urukiko. Yasavye abacamanza n'inyahamugaye bagiye kuja mu mwiherero kwisunga ubutungane nyakuri mu gufata ingingo zibereye kugira mucira urubanza rumusubiza mwiteka ryiwe. Yavuze ko atavyinshi afise yo kongerako kuko abacamanza bamaze kumva no kubona ivyerekana ko yabanye neza nabo babana muri Tumba mu cahoze ari prefecture ya Butare. Yasoze imburano asaba abacamanza n'inyahamugayo kugendera ubutungane nyakuri, avuga ko atacana kimwe yakoze. Urubanza rwamaze iminota itarenga 30 gusa ruca rurasozegwa. Ivyavuyemwo vyitezwe kumenyekana muri ino joro hagati y'isaha 2 n'isaha 6. Urwo rubanza rwa Munyemana rwasozera inyuma y'indwi zitandatu ruburanishwa mu cumba c'iyungurizo ca sentare ya Rwanda y'i Paris, aho Munyemana yari yajuriye urubanza rwa mbere yari yaciriwe niyo sentare mu mwaka wa 2023 rwari rwamuciriye igifungo c'imyaka 25 ku vyaha yari yagiriye bifitaniye isano na genocide yo mu Rwanda yo mu 1994. Igisirikare ca Nigeria kivuga ko cisha abagwanyi 50 bakoresheje indege zitajamwo abadereva n'ibigwanisho bikomeye mu kugaba ibitero ku makambi ya gisirikare ari mu turere tune two mu buraruko turangwamwo intureka. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko ingabo zasubije inyuma ico gitero zifata inkoho nini n'ibindi bisasu. Abasirikare benshi barakomerekeye muri uko gutana mu mitwe. Nigeria imaze imyaka 15 iri mu ntureka zo guhangana n'abagwanyi bitira idini rya Kisilamu zimaze kugwamo abantu baharugwa mu bihumbi, zituma abarenga miliyoni 2 nabo bateshwa izabo. Ni saa 11:39 muri studio za BBC i London, saa 11:39 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato.
Ibisata bine vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe ivy'abimukira, abana, impunzi n'imfashanyo z'imfungurwa birasaba amakungu kwitwararika vyihuta ingorane ziri muri Sudani. Ivyo bisata vyasohoreye hamwe itangazo inyuma y'aho abarongozi bakuru bavyo bagize urugendo muri ico gihugu. Ivyo bije inyuma y'umunsi umwe ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Khartoum gisubiye kugururwa nyuma y'ibitero vy'indege zitajamwo abadereva biherutse kugabwa kuri ico kibanza. Ni inkuru ya Barbara Plate Asha, mwumva mwijwi rya Anne Marie niwe mwiza. Abayobozi b'umuryango w'abibumbye bavuga ko babonye ikizere n'imbaraga z'ubudaheranwa igihe imbaga y'abaturage yasubiraga muri Khartoum nyuma y'uko ingabo za Sudani zisubije umurwa mukuru wari warigaruriwe n'umutwe w'abarwanyi zihanganye nawo. Nubwo bimeze bityo ariko hari n'impungenge zikomeye kuko ibyangiritse ari byinshi kandi serivisi fatizo zikaba zirimo gukora nabi cyane. Ibitero bya drone byabaye muri iki cyumweru bikibasira ikibuga cy'indege giherutse kuvugururwa byagaragaje ko umujyi ukiri mu byago byinshi kandi ugifite intambwe ikomeye yo guterwa mu by'umutekano n'imikorere. Itangazo ryasohowe n'ibyo bigo byose bifatanyije ryavuze ko uko ibintu bihagaze mu bice bikirimo intambara muri Darfur ndetse no mu ntara ya Kordofan biteye impungenge nyinshi, abana ibihumbi bugarijwe n'urupfu kubera imirire mibi ikabije. Abasohoye itangazo basabye ko ubufasha bwakomeza kugezwa nta nkomyi ku baturage bibasiwe cyane nubwo bikomwa mu nkokora n'ibibazo by'umutekano muke, imikorere y'inzego z'ubuyobozi n'imbogamizi zijyanye n'ibikoresho hamwe n'ubwikorezi. Abashyize umukono kuri iri tangazo bongeye kugaragaza ko kubura inkunga ihagije bishobora kubahatira kugabanya ibikorwa by'ubutabazi bigamije kurokora ubuzima bw'abantu. Umugore yahoze ari umwigisha yagirizwa ivyaha vy'ihohotera bishingiye ku gitsina biherurwa muri za 90 muri Ecosse yatawe muri yompi mu bindi vyaha 90. Sentare yari isanzwe yamaze kwemera ko Ian Wells ashobora kurungikwa muri Ecosse kuburanywa ku bivyaha bitatu harimo ivy'ihohotera ishingiye ku gitsina n'inyifato itabereye. N'inkuru ya Mayeni Jones umuva mwijwi rya Gisele Berwa. Ubwo yitabaga urukiko rukuru rw'umujyi uzwi nka Simonstown Magistrate Court muri iki gitondo, Ian Wallace yasaga n'uwacitse intege kandi atagaragaza amarangamutima. Uku gutabwa muri yombi kwa none gushobora gutuma uyu mukambwe w'imyaka 86 wahoze ari umwarimu arushaho kwegera kuba yazaburanishwa n'ubutabera bwa Scotland. Koherezwa kwe muri Scotland byemejwe n'urukiko rukuru rwa Cape Town umwaka ushize, gusa bitinzwa n'abategetsi bo mu Bwongereza bifuzaga kongeraho ibirego 90 bishya. Ibyo birego byatanzwe n'abantu 65 bavuga ko Ian Wallace yabakoreye ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa ryo ku mubiri ubwo yigishaga muri Edinburgh Academy no kuri Fete College mu myaka y'1960 n'1970. Abahohotewe bashinja ayo mashuri yombi kunanirwa gutanga amakuru ku bategetsi ajyanye n'ibirego byari bimaze gutangwa kuri Bwana Wallace. Bikaba byaratumye ashobora guhungira muri Afrika y'Epfo mu 1979 aho yakomeje kwigisha kugeza agiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 2006. Hari urubanza ruri kubera Cape Town Ian Wallace arigwamo n'uwahoze ari umunyeshuri we muri Afrika y'Epfo. Bwana Wallace yahawe uburenganzira bwo kurekurwa by'agateganyo ndetse urubanza rwe ruteganyijwe gutangira ku itariki ya 20 y'ukwa 11. Hari amakuru avuga ko imihora ya internet yacitse henshi muri Cameroon. Ishirahamwe rikurikirana ivya internet NetBlocks rivuga ko uko gucika ko kuragira ingaruka no ku bihugu bibanye bimwe bimwe. Ibi bishitse mu gicuka kibandanya kiba kibi biturutse ku matora y'umukuru w'igihugu atavugwa ko rumwe. Imigwi itavuga rumwe n'ubutegetsi iri kwirasaba ko haba imyerekano hamwe akanama gashinzwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ko kwemeza ivyavuye mu matora. Bavuga ko vyahinduwe. Abategetsi barahagaritse amakoraniro y'abantu n'amataxi y'amapikipiki mu bisagara vyinshi imbere yuko hasohoka ivyavuye mu matora yo kuwa mbere. Paul Biya w'imyaka 92 ariko ararondera gutwara ikiringo kigira 8. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Rero yiyemeje kuva mu icumbi ryo kwa Tanazi yerekeje ese mama. Hagati aho duheruka Pascal yaraje mukobwa jana inyuma y'urugi. Mukobwa jana yabyifashe mate n'urunana. Pascal warayamfungiranye yakoze rwose. Yatumye ndara mu buriri bwiza. Ndara mu munyenga ku buryo ntigeze nanicura. Ewe, biragaragara rwose ko wasinziriye nk'agahinja. Akaba ari nayo mpamvu waryamiriye.
ahubwo se rangwe kubona Pascal amereye nabi ubundi wanditse nkihamira ha rwose uti nkihamira hano yego mwana yanjye uzi ko numeye mukobwa ja ugasiga umugabo wawe n'abana ugahama hano mwagukamisha none se ko Pascal yazankuraho iyo kotsa wa mubyeyi we uragira ngo ngirene ariko rero uko biri kose wowe n'umugabo wawe mukwiye gukemura ibibazo rwose mufitanye urumva mukirinda guhora mushwana mugafatanya kurera bariya bana nubwo Pascal yakuraje inyuma y'urugi ugira ngo urishyeshya niko mukobwa je karame kabiri kangahe umujyanama w'ubuzima aza hano nkumva arimo kukwigisha akubwira uko ugomba kwitwara nk'umugore utwite koko harimo no kwirinda izo nzoga uriya sibyo ko yabigize indirimbo uretse na nonse yata kandi n'umukazana wanjye muganga Devota ntasiba kukwinginga ngo wite ku buzima bwawe kuko ureke ubusinzi wite ku isuku urya indyo yuzuye wirinde ibisindisha ntahora bikwigisha simora mbyumva ngaho rero mukecuru rangwe nawe ahindutse umujyanama w'ubuzima wiseka mukobwa ja kuko ibingibi nkubwira ndabikubwira mbabaye urumva ubusinzi intonganya kugenda mugatahira igihe mushakiye mwasinze we n'umugabo wawe ubwo kuko murabona bizabageza he ejo ntibyabatwaye umwana wanyu ceceka rangwe we umumararongo wanjye ndaramurota nkicura mfite agahinda hanyuma se ukagira agahinda ukabikoraho iki nkagatura icupa rangwe ngaho nimvira nawe kuko mukobwa jana rero isubireho nakuwe na Pascal mwisubireho kuko ayo makimbirane yanyu muhoramo ntago azabagiraho ingaruka mwenyine azigira no ku bana banyu natwe abaturanyi banyu uranyumva mukobwa je kucecekaza mbega umukobwa uberewe kandi usa neza we wagira ngo si ku kazi ugiye nukura ahubwo ugiye mu birori mbega reya murakoze sori kuzindutse cyane se ni amahoro ndazindutse kugira ngo Chris atansiga sori ndashaka ko ngeza ku ishuri nuko ntitwari tunaherukanye rwose ngo umbwire aho bigeze ubu nta mwanya mfite wo kuganira kuri ibyo rero icyo nashakaga ni ukukumenyesha umwanzuro nafashe umwanzuro urebana n'iki se na Chris no kwimuka muri wikendi kuko maze igihe mbabwira ikibazo cyanjye nkabona ntacyo mugikoraho ikibazo cyawe twagifatiye umwanzuro uriya musarane wujuje ibyangombwa nyine turawuguharira ndashaka akanya nkizeho igihuru kigana kuri uriya nyine wa kera urumva noneho uwo wa kera niwe twe tuzajya dukoresha mwafashe umwanzuro wo gukoresha uriya musarane udasakaye udatinze neza udakingwa umaze igihe unyagirwa ibiti byaraboze sori oya ni ukuwifashisha nyine mu gihe tuzaba tugishakisha ubushobozi bwo kuwubaka neza ni akazi kanyu muri abantu bakuru ubwo mwafashe uwo mwanzuro mwabitekereje neza naho ubundi se rero kuri inshuti yanjye urumva nakwitesha reka uko biri kose ariko umugabo wawe yitwaye nabi mu kibazo cyanjye sori uzi ko yambwiraga nabi nkubwira agakobwa ke cyangwa umuntu waje gusembera mu rugo rwe tanazi se oya sori agomba kunyubaha akamenya ko ahantu habera ubuntu mbishyura ikindi buriya yirengagiza ni uko mu minsi mike nzaba ndi nyirabuja kandi koko none nimara kurongorwa na titirere urumva ntazaba muyobora mu kigo nderabuzima ntabwo nabihakanye reya gusa hari akantu nashakaga kukwisabira kameze gate se sori nyine hari igihe mbona abashyitsi kandi biyubashye badakwiye no kumenya yuko nyine dukoresha uriya musarane usa kuriya utanasakaye wagira ngo ni ku gasozi icyo gihe rero nibaza ko rwose mbese ujya umfasha untize umusarane wawe baba ariho bajya nibamara kugenda rwose nzajya nza mpite nkukorera isuku urumva kandi rwose ndumva uzaba umfashije ikibazo reya sibyo ariko se wa mugore wagiye kwa muganga koko ndeka Kareme ndajya kwa muganga se ubu ngubu nzi ndwaye iki none se umuntu usigaye unukirwa n'ibintu byose ukabyukuruka ukiruka ukirirwa n'isereri urumva uri mu buzima ndeka rero mbese nkureke rwose mbe nigendeye mwaramutse mwaramutse wesha niko ye gafoto ni wowe gafoto tuzaniye amafoto yacu se yazane nirebere rwose muretse gato none se ntayo tuzaniye gafoto alubumu yanyu ndayifite rwose muri aka gakapu ariko hari icyo mugomba kubanza gukora kugira ngo nyibaye kandi Karemera arakizi ni iki Karemera ndakizi rwose ariko nyine
duha amafoto tunayarebe. Kareme maze iminsi nguhamagara hakwandikiye ubutumwa bugufi gusaba kunyishyura amafaranga wansigaye ukanyihorera. Sinanze kukwishyura pe. Ntiyanze rwose. Nuko hari utubazo rwose tumwe na tumwe ndimo gukemura, ariko wadusigira ayo mafoto nka nyuma y'icyumweru kimwe ukazagaruka nka kwishyura. Rwose duha amafoto yacu n'ukuri. Dufite amatsiko menshi gafoto. Umugabo wanjye arashakisha amafaranga azayaguza. Mutekereza ko nta bwenge ngira ariko niko murumva nasinze ku buryo natinyuka nkaba album y'amafoto yanyu mutuje ibyo twumvikanye. Ko wagira ngo ururimo wenyine se Pascal? Niba ari mukobwa Jean ushaka rwose yahoze hano nuko ntaza hanyarukiye. Ese narije kubibutsa gahunda yo kujya ku kigo nderabuzima rero. Ngewe Pascal se? We Pascal na mukobwa Jean uribuka ko atwita impanga bakanamubwira kunywa ibinini bikubiyemo amavitamine n'imyunyungugu kugira ngo abana bakure neza mu nda. Ibyo se abaganga ntibabimubwiye nyine? Ntiyabyishoboza wenyine rero ugomba kumuba hafi ukamufasha kubona iyo ndyo yuzuye kandi ihagije. Urumva neza se kutikiriza kugira ngo umubiri ubone intungamubiri ukeneye bizamurinda kubyara abana bagwingiye. Ibyo se kubimbwiye genda twite Nosiya? Ni inshingano zawe nk'umugabo ufite umugore utwite Pascal gushaka iyo ndyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri dusanga mu binyamisogwe bitandukanye nk'ibishyimbo, soya, amashaza, ibinyampeke nk'ibigori, amasaka, ibikomoka ku matungo rero ni nk'inyama, amagi, amata, indagara n'ibindi. Ko numva usekaseka nkikubwira Pascal ukamushakira ibitera imbaraga dusanga mu binyamafufu bitandukanye nk'ibijumba se, imyumbati, ibirayi n'ibindi. N'ibirindi ndwara biboneka mu mboga z'ubwoko bwose n'imbuto. Ikindi kinzanya ahangaha rero ni ukubabwira kwitegura kubyara kandi mukibuka ko mwitegura abana babiri. Komeza uvuge rwose ndakumva. Uruhare rw'umugabo rurakenewe mu kubungabunga ubuzima bw'umugore utwite n'ubw'umwana atwite. Niyo mpamvu mugomba gukomeza kubahiriza gahunda mwahawe yo gusubira kwipimisha bakabahera hamwe inama. Ndakubwiye ngo nta na kimwe numvise kuko ntibindeba. Wivuga ngo ntibikureba Pascal kandi nakubwiye ngo umugabo agomba kugira uruhare runini mu buzima bw'umugore. Ndemera ko mukobwa Jean ari umugore wanjye urumva, ariko abana twite sabanjye. Izo nama zose rero byaba byiza ugiye kuzigira umugabo wamuteye inda. Ariko umunwa waba uhambye umuzimu wishwe n'ibisazi Pascal. Ese burya ibyo navugaga byose wabyumvise wahuritse mukobwa Jean? Ndakubajije nti nk'ubwo witotomba guzi ko nta muntu ukumva. Urashakuje ngo urashaka umusarani ukoresha wenyine turawuguha. None ngo turaguteza umwanda uragira ngo bigende bite koko? Uko nakora isuku kose mugikoresha uriya musarani urangaye kuriye kuwitumamo ni nko kwituma ku gasozi rwose. Muri make uravuze ngo twituma ku gasozi? Aho mwatangiye kukoresha se ntimwabonye ko amasazi yahise atangira kukwira hose? Ariko umenya ushaka kureka akazi k'ubwarimu ukayobora umurenge wa Nyarurembo. Kubera iki se? None se umwarimu agenzura imisarani ashaka iki? Nta buyobozi nshaka rwose uretse ko ari n'inshingano z'umuturage wese kutareberera ibitagenda neza. Mbihoreye mwazateza ubuzima bwanjye ibibazo. Twebwe twateza ubuzima bwawe ibibazo dute? Izo sazi zatangiye guturura ziva mu musarani wanyu utujuje ibyangombwa urumva zitazadukwirakwizamo indwara ziterwa n'umwanda. Niko Sereya urareba ugasanga muri iyi Nyarurembo yose hano kwa Tanazi ariho honyine hari umusarani utariho urugi. Aho ndeba ni hano kuko ariho mba. Mwaravuze ngo mugiye kunkemura ikibazo ariko n'ubundi ni nkaho ntacyo mwakemuye. Ariko ubanza uri gatuma uravuze ngo ntacyo twakemuye twaraguhariye ubwiherero bwacu tukemera kujya mu bwa kera. Impamvu mwubatse ubundi nuko ubwo bwa kera bwari bwaruzuye nyine. Ikindi ni ikirangarizwa kiraho ngaho kimeze nko ku gasozi nkuko nabikubwiye. Wintesha umwanya Reya. Ibibazo ufite utegereze Sori na nagera hano bimubwire. Nutabigiramo uruhare nk'umuyobozi w'umuryango nta kizakorwa. Nta kizakorwa rwose Atana. Nudafatiye ya mbere ngo mwubake umusarani wujuje ibyangombwa. Sori na ntazabitekereza wenyine. Niba mushaka kwirinda indwara ziterwa n'umwanda muvugurura uriya musarani wanyu mucukura umwobo ufite uburebure byibura bwa metero 6 muwutinde neza ziriya nkuta zari zaraguye muzizamure muwusakare muwukurungire munawukinge. None se ibyo uvuga utekereza ko tutabizi? Uriya watwambuye ntumeze nk'umaze kuvuga.
icyo ni nacyo kibabaje kuba muzi neza ko mugomba gukoresha uwujuje ibyangombwa ariko mugatinyuka gukoresha utabyujuje. Ejo cyangwa ejo bundi uzasanga muri uru rugo twarwaye indwara ziterwa n'umwanda. Genda. Icyo utazana rimaze gutuma utwerangwe. Abo bombi batonganaga nkabura uko mbigenza neza neza. Ubu ndeba ngiye maze kurambirwa Nonsiya. Niko mukobwa sha. Mutindi mukobwa jana ko nkuvugisha. Ndakumva ariko ntunavuge. Yego ko mama. Ntunahigire. Ubu koko muragira ngo tuzagire dute? Murashaka ko tuzakora iki? Kuki mubaza ngiye ariko mwabajije umugabo wihunza inshingano ze. Ariko inshingano nihunza niziye. Mwababyeyi nuko mutabiza ubu mutima wanjye warashize. Tekereza umugabo wanjye bwite Pascal twakundanye ari umusore ndi inkumi tukabana. Kuba ari ugenda nkwirakwiza muri Nyarurembo ngo ntwite nditariye. Ibazeda ni ikosa rikomeye Pascal. Mukobwa jana ko ari umugore wawe mukaba mubana kuki wamusebye utyo koko? Suko se umuntu w'umugabo koko yihakaninda umugore watwite koko Pasika ubwo yihakana ute koko? Amara muvugira nyine koko ari umugore mugenzi wanyu. Ndabizi rwose nta mugore n'umwe wankigikira ariko ndi mukuru. Ukuri nyabaki ariko umugabo nshinja wamwerekana. Ese mama. Kuko uzi ko mbese ntaramutahura niyo mpamvu ngerekaho iyo nda. Pascal ndakumva. Ndagusabye ngo nk'umujyanama w'ubuzima kandi w'umuturanyi kwihakana abana bawe pe. Ngewe ndabizi neza ko uwo mugore atwita atari nge wayimuteye. Ariko yakiriye uwo mugabo rwose. Abana n'abawe kandi bazavukira mu rugo rwawe. Erega uyu mugore n'umugabo babana nicyo gihamya cya mbere cyemeza ko umwana uvukiye muri urwo rugo aba ari uwabo. Si byo se? Noneho mureke mbasobanurire neza kandi munyumve mwababyeyi. Nta kibazo turahari rwose. Ariko urasobanura ibiki? Oya reka tumwumve nawe mukobwa sha. Ngewe ndemera ko amashuri yanjye ari make. Nako nta nayo. Ariko ndabizi neza ko indivukira amezi 9. Hari utabizi muri mwe? Oya twese turabizi. Niko mukobwa sha. Uhagaze imbere y'aba babyeyi warahiruka avuga ko nge nawe tudaheruka kubonana kubunani. Ariko se byo uvuga ni ibiki? Uyu mugore rwose twashwanye mu gihe cy'iminsi mikuru. Nyuma y'ubunani nahise muhunga njya mu cyumba cy'abana nkiraranira nabo. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mukobwa jana ntacyo ndongera kumubaza. Umva mukobwa jana uyu twabyaranye abana benshi kandi nta kindi gihe nigeze nihakana umwana wanjye. Ariko nawe urabizi kwiyinda rwose yibi yanjye iba yaravutse mu kwezi gushize kwa 9. Ngahore Pascal rero urwo rubanza ntabwo twarwinjiramo kuko ntitwanarushobora. Urumva neza? Njye icyo ndeba ni ubuzima bw'umugore wawe n'ubw'abana b'impanga twite kuko bugomba kwitabwaho kandi ubigizemo uruhare nk'umugabo we. Hanyuma nite ku mugore utwite n'abana twite umugabo wayimuteye yigaramiye. Mujyana iby'aba bantu biratonaniye pe. Bibananiza iki mbese ko uru rubanza ari uruca abana? None se ubu twanzure ko mukobwa jana asigaye atwita amezi arenze 9. Ni inzovu se ko ariyo nigeze kumva kuri radio bavuga ngo ihaka amezi 19. Uru rubanza ruzarangira rute? Wowe se Pascal wakora iki? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu gikino cy'Urunana. Amakuru y'uno munsi yagarukiye ngaha. Kubatashoboye kuyakurikirana yose murashobora kuyasanga ku rubuga rwa Facebook ariko BBC News Gahuza no ku rubuga rwa internet ariko bbcgahuza.com. Mwakoze kubana natwe na Gahwana.